Tokoskabosio mwancho mwarigereria omwaskobu omonene bw'ekanisa ege Catholic Diocese ya Lodwar John Mbida ororokoboria gochiase abasae abo bono baganetie amonchoreria ase oborai ime yense gotumia chinchera chia kidemokrasia konyora amonchoreria ayo ribagari okwanekia okorobekana okwatebire kwarentera amakweri amange abo igo abanto gochererwa okwana maiga yokobwatania chinyangi 22 ase ekanisa yege Catholic ya Kitengela county ya Kajiado. Mwaskobu oyo nigo bono atebire okorobekana okwo kwairire abasae abange gotaka chikura ase keria atebire nigo bono bagochererwa okwana nabo igo nigo bono atebire gose nigo anyare kobaga koenekia emeroberio ebwatie erichiko morikito Linet Nyambane namange Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amate abairi n'abasani nigo baumerana ase ekanisa ya Catholic ya St. Monica Kitengela county ya Kajiado eriokoba kerori ase omoyega bw'echinyangi chiabanchani 22. Omoyego yo oragwa no mwaskobu omonene bwe Diocese ya Lodwar John Mbida nigo airari bagerio na kurwa okuburia gochia ase abasae gotigana nechiburaburu ase ababoriri gochigwesokia aso bonge na gwaka chikura na gokora amaonchoreria ayo batagete. Si lazima wajitokeze katika mambo ambayo yatawaelekeza kuumizwa, kuuawa, wengine kupoteza sehemu za miili yao kwa sababu ya kupigwa risasi au kupigwa kwa njia ingine. Lakini kuna njia mwafaka ambayo tunaweza kutumia wakati tunataka kubadilisha wale viongozi wetu. Njia ya pekee ambayo imepeanwa na katiba rasmi ni kutumia kura zetu. Hiyo ndio ile njia itatusaidia, kwa sababu anapokufa mmoja mmoja wa wale ambao wangependa kuleta mabadiliko katika nchi yetu, hiyo ni kura imepotea. Nonya nabo ogikeirie ebikore by'obusagani n'abantu gochererwa ebi byabere bikonekirwa amatuko abwangoiga, na wengine wanachukuliwa na hatuelezi wanapelekwa wapi, na baadaye wakipatikana kama juzi wanapatikana kama wamepigwa, wameumizwa. Na nafikiri sio desturi ya sheria za Kenya kuruhusu mambo kama hayo. Sheria yetu inatupatia kila mwananchi nafasi ya kujumuika, nafasi ya kutembea mahali popote, nafasi ya kuwa na ushirika na watu tofauti tofauti, na zaidi nafasi ya kutetea rights zao. Chingakie chiechio abaraya bo bakwaneire okomentekana gwechisegi chegenka ase bari banyomaine ase basomigwe korigia obokonyi ekero babwate obokongu. Those who are afraid of getting married, don't get afraid. Marriage is sweet. It's not a fight. It's just when you get your soulmate, that's all about it. You are going to enjoy it and you are going to love it. It is very fruitful to wed in church, and especially these days, I would like to encourage every young person, to take note and wed in church. Tukienda kwa hii njia ya kwamba wahubiriwe hata hizi ndoa ambazo wamefunga siku ya leo ziwe ni kielelezo kwao ya kwamba inawezekana licha ya changamoto, wasije wakakosa matumaini. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase county ya Kajiado erietariane Linet Nyambane.